spelo. Malo prej. Zdaj skatila. Oj, oj. Streho rušijo. Da? Streho so porušili. Ja. Bomo videli, kako dolgo bo rabe, da bo gor postavili. A čisto nadstropje so celo porušili. Ja, še nekaj zida. A jaz mislil samo streho porušili, so pa celo nadstropje rušili. Evo štarkle. Celo? Nisi jel štarkle? Ne, Na stebru gor je stala. nisem se zasedla, mislim, niste gledala. Zakaj sem ti pokazal s pastom? Kam glej? Ja, zdaj je malo glih pošvitlo, ja. Na tej razdalji. Ne, jaz sem nezno iskala za to. Ne, tak je bila na stebru samo. Ja.
Športske novosti. Pivček. Ja. Tu je nekaj. Se kar vleče, da ti pretraš, ne? Kar Stegin. raztegen celi. Vikend hišica. No. Kakšna sprememba prišla do v enem tednu, ja. Ja, pa še te dni, ne? Ni teden dni. Kdaj smo se zdaj vozili to? Dobro vprašanje. No, vidiš, tako da nisem samo jaz na kurc memorija, ampak V soboto. je danes teden? Je, a to. Ja, okej, no. V soboto smo bila, ja. Smo po nedelji bila doma.
doma. Ptujčan je rekel, dosti te, mariborski turistov hodijo, okoli, gremo pelat. Pa je pelal.
sence, tu hvala Bogu. Ja, vse to je dobro. Se je dosti sence. Seveda, če imaš prostor, kje to shraniti, pa... Ja. Če imaš to kje prostor shraniti, pa to... Včasih so tam, kot so bila drva, so potem z neke sobe ven naredili, ali pa celo porušili, ali pa kaj drugače spremenili, in kaj bo zdaj... Zopet šel rušiti, da boš drva noter dobro. Če samo neki kavč, pa kaj pa neko pohiš, pa ti se zdaj ven vržeš, pa da se drva noter. Ponavadi so imeli drvarnice. Ja, ampak zdaj drvarnic ne vidiš tako, kot so bile včasih, ne? Danes so drvarnice noter, tam ko je garaža, pa še en prostor, ko je kurilnica desna, pa so drva, pa kaj, ne? A veš, mislim, je malo razlike, ne? Od včasih proti... Torpri. Ja, vidim ga. Tam kaj pride? Ne. Nič ne pride. Ok. Tak, to je to kar... Tako bi se reklo malo. Še eno tudi. Strani. Ja. Žopečja vas. Angleži bi temu rekli South Village, ne? Ne vem, kako bi lahko to prevedla. Župa, ne?
Pečja vas. Sup, ne Soap. Soap je milo. A ja, te pa Soap Village. Sup. Sup Village. Sup Village. Soap je milo. Sup Village. To so lepo spravili oni par. Bikers dol zaprt. Sup Village. The end. Ker župa, župečja. Težko to da prevedeš. Sups Village. Južne, ne, Ne gre. kakoli se trudim. Ne gre. In English. Ni prevoda. Ne. Takrat je to dolgo voda. Ja, Kidričevo, ne? Ma svoje pa še, ne? Ja. Evo, tu je pa strelišče noter. Danes je pa puno. Ja, sobota je, To ti gre tudi. Noter je strelišče, pa ven streljajo. Ja, noter so psenci, pa ven streljajo. Ma kar moderno strelišče, imajo tiste robote pa to. Što si rekel, kaj je to posebno? Ne vem, kaj bi tam rekla. Mami, ne vem, kaj bi naj to bo. Nič ni za videti, da bi kaj bilo, ne vem, tako Ja, pšenica. ja, pa- ni. Neka trava, neke... Ali je leča to?